Setio Budoyo. Indo mau mangawur-wurahan dengarane cerita
siaga ingkang diwikirya sawengga ayo kanca kanca ngayahi karyane praja kene gur gunung tandang gawe sayok-sayok rukun bebarengan lo kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji telu papat maju papat diulang-ulangake muri enggal rampunge ana bis kontol beres ana bis kontol beres ana bis kontol beres ana bis kontol Setio Budoyo. Hah? Jam-jam. Udah aku jam-jaman. Yo. Malam jam-jaman aja lampu iki. Iya, tempelnya belum. Yo. Hey. Sing pelayan ngomong jadi yo. Oh. Jos. Look. Oh. 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 Jos. Hey. Oh. Yuk lah lah. Jos. Hey. Yo. Pak hey. Ah. Hey. Oh ya. Hey. Oh ah. Hey. Oh ya. Oh. Oh. Hey, hey, hey. Yo, yo, ah. Yo. Hey. Yo, yo. Yo, yo, yo. Para prajurit para tamtama lumaksana magita-gita yo. Ae. Oh ya. Yo. Yo. Jos, jos. Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Setio Budoyo, jos. Setio Budoyo. Oh. Yuk. Oh. Yuk. Ada Kapten Edi kan kalau sini. Yuk. Kemarin itu kering. Ayo deh, kita lagi. Goyangan itu enggal kata saking Setio Budoyo. Hai, hai, hai. Oh. Hey. Masuk.
Setio Budoyo jos. Ayo. Iya. Ayo. Jalan Setio Budoyo. Oh. Yuk. Oh, yuk. Oh, oh, oh. Ayo. Buka. Yuk, yuk. Buka. Ayo. Yuk.
Kembar-bar kasang saya pati maringis sihong mangisis ampak-ampak kang kebak mawala dinuju sang tata ngedek karep ketulut kasiran Mbak Ikolo Serno barang ada kelawan baju hitam cowok Turonggo Setio Budoyo tumrap ning tanah Jawa agama ageme Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.